Mukama ntukusiima bwekiro kyati. Ntukusiima Taata mwiguru habo burungi bwawe. Ntukusiima bako katugonza muno. Waleta Yesu Kristo atufera tuhe omukibi. Nabweke utwekirize Yesu Kristo tukafoka abana bawe. Kandi nk'abana bawe Mukama, ebinizo byone biri mu kigambo kyawe. Ebi byeitu Mukama wabakama. Ntukusiima abo bomezi bweitu. Kandi ntwikiriza Mukama ngo musara muno noja kutusumura hali okusibwa kuona okwarugirire mbuzarwana bwaitu Mukama wange. Bibuli negamba ngo abayikirize Yesu Kristo okabaho obusobozi kuba bana ba Ruhanga. Nabwe kituli bana ba Ruhanga abokuba twikiriza Yesu Kristo nkomujuni waitu. Kandi ntwikiriza ngo busaho busibe bwona obukuruga mbuzarwana bwaitu, obukuruga mukaitu azalirwemu, obwino obusobozi kutuya ebinizo byawo mbomezi bwaitu. Ekiro kyati Mukama wabakama ntwehakana esagama obuzarwana bwaitu kuletwa okusibwa mu bomezi bwaitu mwibali ya Yesu. Ekiro kyati ntwehakana endagano zona ezakozerwa n'abasenkuru itwe mwibali ya Yesu. Endagano ezintu zehakana kandi tugamba tizina obusobozi abomezi bwaitu. Ntwangira endagano zona, ntwangira emikago yachwirwe hagati yembandwa n'abasenkuru itwe n'abaisitwe mwibali ya Yesu. Ntwangira embandwa mu bomezi bwaitu mwibali ya Yesu. Ntwangira okusibwa okwa Satani mu bomezi bwaitu. Ntugamba tuli bana ba Ruhanga, Mukama wabakama, omuhangi w'iguru n'ensi. Nuwogo otwesiga, nuwogo otwesize nabweki busaho ndagane za Satani ezino busobozi kukora mbomezi bwaitu okusibwa okuntwanga omwibali ya Yesu. Endwaire zona ezaleserwe endagano z'abasenkuru itwe bakozere nembando endwaire ntuzehakana omwibali ya Yesu. Kandi ntuzeragere kiro kyati kuruga mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Obunaku nokuburwa obwezira mbomezi bwaitu habwo sadaka zakozerwe hagati y'abasenkuru itwe nembandwa endagano ezintu zichwe kiro kyati nesagama ya Yesu. Nturagira obunaku nokuburwa kuruga mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Bibuli negamba omunyanzi gweija kwiba kwita nokwerekereza beti Yesu Kristo akaija tutunga obomezi kandi obomezi ombwijwiri. Nabweke okwibwa okwa Satani kono okwezira mbomezi bwaitu habwe endagano zakozerwa n'abasenkuru itwe, habwe endagano nembando ezakozere baiswitwe, endagano nembando ezakozere bazere baitu. Ntubyangire kiro kyate mwibali ya Yesu. Obunaku nokuburwa okwibwaho ebintu byaitu byona okwezira mbomezi bwaitu habwe endagano ezi ntubeyakane kiro kyati, ntubeyakane kiro kyati, ntubeyakane kiro kyati. Ntuchwa amani agomnyazi gwa Satani, amani aganya kutuibaho obusinge, amani aganya kutuibaho ebirungi ebya Mukama yategekira obwemezi bwaitu. Ekiro kyati amani agontugacho, ekiro kyati amani agontugacho na amani aga Yesu Kristo omwibali ya Yesu. Ntwangira amani agokwibwaho ebyaitu omwibali ya Yesu. Ntwangira amani aganya kwerekereza ebyaitu, agahwerekeriza obusinge bwaitu, agahwerekeriza amaka gaitu, agahwerekeriza abana baitu. Amani agontugacho. Ntugamba omunyanzi gwa toina busobozi mbomezi bwaitu. Yesu Kristo akakusingura obuyafire yahumbuka okuruga mu bafu. Satani toina busobozi mu muka yaitu, Satani toina busobozi mu maka gaitu, Satani toina busobozi mu bana baitu, Satani toina busobozi mu sente zaitu, Satani toina busobozi hali business zaitu. Ekiro kyati ntukoragera omwibali ya Yesu kuruga mu business zaitu. Ekiro kyati ntukoragera omwibali ya Yesu kuruga mu bana baitu. Ekiro kyati ntukoragera mwibali ya Yesu kuruga mu maka gaitu. Leko businge bwa Yesu Kristo bweyoleko mu maka gaitu. Ekiro kyati leke ngonzi za Yesu Kristo zeyoleke mbana baitu. Ekiro kyati leko okugabirira ka Yesu Kristo kweyoleke mu sente zaitu. Ekiro kyati Mukama ntukusiima haboko boli murungi, Mukama ntukusiima haboko ina amani. Leta amani gawe kiro kyati gamaleho okwerekereza kuona okwa Satani alesero mbomezi bwaitu. Bibuli negamba ngo omunyanzi gweja kwita ntwangira kufa obwira bwaitu butakayikiro mwibali ya Yesu. Obuturama turubata mu mahanda accident ntuzangira mwibali ya Yesu Kristo. Ntwangira kwitwa abasoma, ntwangira kwitwa abarogo, ntwangira kwitwa abasirusiru abatamanyire ebintu bya Ruhanga omwibali ya Yesu
Yesu Kristo tutujja kufa obwire bwaitu bwa Mukama yategekire butakayikire. Bayibuli negamba ngo arafaga akyali omulinywe arafaga ine myaka 10. Mukama tukusima hako ntujja kuumera emyaka nyingi omumaiso mwibali ya Yesu ntwanga kuitwa sitani omwibali ya Yesu Kristo mwana rango mumezi ntwejweke sagama ya Yesu ntujwale sagama ya Yesu omunyanzigwa tiyaturole ntujwale sagama ya Yesu erise ribe byori omunyanzigwa tiyaturole omwibali ya Yesu tuserekerwa hasi esagama tuserekerwa hasi ya kituru yekyama papa garhango mumezi ai Mukama ntukusima habo kubibara lyawe niro rukomera rwaitu. Bayibuli negamba ibara lya Mukama niro rukomera rwaitu nambe tuirukira kandi tubabo obusinge. Mukama ntukusima habo kuba tuino obusinge tuli mu rukomera rwawe Mukama wabakama. Ibara lyawe lya amani, ibara lyawe lisingura buli nyikara yona, ibara lyawe lisingura amani gastani Mukama araba kompulirize kiro kyati basobirwe habokuba bakata bakabozabozibwa biho mnyanzigwa bataha mumbandwa batamukuraguza hati mbarora ngo besibire kandi tebayina mahanda go kurugayo Mukama wabakama. Bayibuli negamba ninyo mahanda ninyamananu ninyabomezi Yesu Kristo ogo wasibirwe mbandwa ogo wasibirwe kuraguza ogo wahikira hana mangastani lekaroliyo mahanda lekaroliyo bomezi lekaroliyo amananu Yesu Kristo niyo mhanda niyo manano niyo omezi mufokera mhande kiro kyati omwiheyo Mukama wabakama. Bayibuli negamba abamezi bayino kunihira Mukama bwakyali mwomezi atakafiri ayino kunihira ekiro kyati mutero mhanda go kwiruka sitani ekiro kyati mutero mhanda go kwiruka embandwa ekiro kyati mutero mhanda go kujunwa ai Yesu omujunwa w'abantu bona mufokera omujune ekiro kyati omuntu ogo owabuzabuzibwe owabulira mumbandwa Mukama ntukusima habo kuba niwe gwanya kusumura osumura abantu bona basibirwe. Bayibuli negamba obu wagenzera n'abegeswa bawe wasanga omusaija owakaba narara mu bituro asibirwe njegere baitu wamusumura kandi obongo bwagaruka Mukama akaba ine emizimu nyingi emizimu yekweta legion baitu Mukama abakama emizimu egi niyo ina amani agogibinga mbantu ai Mukama ekiro kyate ninsabira bona abejire emizimu abejire kirima abali mumbandwa abasibirwe sani abasibirwe endwaire abatakurora kyererezi mbarore kirima kyonka ai Mukama ekiro kyate boleka amananu omnyanzigwa babihire ngunaja kubaho bugaiga ngunaja kubaha amani ngunaja kubaho obomezi baitu mkikalo ky'obomezi abahire kufa ai Mukama ntusaba Mukama okubiho kwa mnyanzigwa oku leka Mukama bahemo amananu habo kuba Yesu Kristo niyo mananu mwibali ya Yesu abandi ababihire yabayiha hendwire kandi yabaho obunaku abandi bagenzera omukuraguza batwara yobunaku bayiha yoburwaire abandi bagenzereyo batwara yoburwaire ngo bakire bayiha yokuferwa abana babo ai Mukama ekiro kyati leto kuchungurwa niyo muchunguzi waitu niyo Mukama nyakutugaramo bomezi Mukama abakama yaho kufa kiro kyati ombomezi bomusaijogo yaho kufa kiro kyati ombomezi bomukazi yogo Mukama wabakama ababulino mumbandwa Yesu leta amani gawe leta amani agasumururwa Mukama wabakama leta amani abamnibatina mbagira ngo obarayirukayo omnyanzigwa naje kubaita baitu tumanyire Mukama wabakama nguni wa ina amani tosobora kubaleka Mukama tosobora kubalekero bararugayo ekiro kyati Mukama leta amani gawe kusumurura leta amani gawe kuchungurwa leta amani gawe bomezi leta amani gawe gebirungi Yesu niwa kiza Yesu abantu abatayine niyo bagabira Mukama bakama boleka amananu ekigambo kyawe nikyo mananu ekigambo kyawe nikyo mananu mashotelebre baba ya breka jete ripo lembre mazala balabaraba maserebalizo rozekezete ntwete sagama ya Yesu okuchungura omusaijogo okuruga mu mbando ekiro kyate omibali ya Yesu ntwete sagama Yesu okuchungura omukazi ogo okuruga mu mbando ekiro kyate omibali ya Yesu abamu bana bato batabatai baba bakababiha ngo baragenda mbafumu mbaja kuyaya amani mbaja kuyayo sente betu mkikalo choke ya sente Mukama sente omnyanzigwa akabiha ya sente betu yabatera in accidents ati abantu bali mwirwaro Mukama wabakama leto kera kwawe lete mbabazi zawe leto kuganja kwawe juna abantu bawe kiro kyate omibali ya Yesu. Bayibuli negamba okaija kutujuna okutuyamukirema niyo bomezi niyo kerezi
niyo mukama wakama. Yesu tukorozere no kiza, Yesu tukorozere no hayo, Yesu tukorozere no chungura. Chikoro msejo ne kirokiati, chikoro mkazi yo ne kirokiati. Bo tabaleka nkoko babaine mukama wakama. Leta amani gawo a Yesu, leta mbabazi zao mukama wange, leta okuganja kwawo a Yesu, mukama wakama. Ijamani gawe kirokiati omwibali ya Yesu, orwanisa amani gona gomnyanzugwa agali mu mwanya agakusiba omusaijono, agali mu mwanya agakusiba omukazi ono omwibali ya Yesu. Leta abamaleka bawe nebitare byomuro, leka barwanisa abanyanzugwa bona abali omubikare bya haiguru omwibali ya Yesu. Bible negamba tuturwanisa mubiri nesagama, tuturwanisa abamani abali omubikare bya haiguru kirokiati omwibali ya Yesu. Ntusiba abamani abekirima abali omukikaro ambikare bya haiguru omwibali ya Yesu. Ntuteranse amani gabo ntugamaramo nesagama Yesu omwana ruhango momeze kirokiati omwibali ya Yesu. Ntusiba abamani abali omubikare bya haiguru abatangire birungi byaitu kwijombo mezi bwaitu omwibali ya Yesu kirokiati omwibali ya Yesu. Ntusiba abamani abali omubikare bya haiguru abatangire byobugaiga bwaitu kutuhika omwibali ya Yesu kirokiati omwibali ya Yesu. Ntwangiro burogo obuli mubikare bya haiguru obwakozerwa abembandwa obwakozerwa abafumu obwakozerwa abaraguzi kusiba amaka gaitu oburogo bwo mwibali ya Yesu omuro gwa ruhanga ngoba maraho mwibali ya Yesu Kristo manarahango bomezi ebyoto byone ebyo mnyazigwa stani ebyateiro mu makago waitu kirokiati omuro gwa mukama nugubyocha kandi nugube maraho omwibali ya Yesu Kristo ebyote ebi naba kubicumika omwibali ya Yesu Kristo kirokiati omuro gwa mukama rahango momezi nuguba maraho mwibali ya Yesu ebyoto byo mnyazigwa stani naba kubicumayo kirokiati omuro gwa mukama ruhango momezi nugube maraho omwibali ya Yesu Kristo. Mukama mchunguzi waitu, mukama wa amani waitu, omurwani wobulemu, omukama wa mahegona kirokiati omwibali ya Yesu. Leta amahegoma gowawe mukama wange, leta amahegaba malaika gamaleho embandwa gamaleho obsibe bwona obomnyazigwa elesero mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Masho brekete lebaya ntwesweke sagama Yesu, ntwesweke sagama Yesu, ntwesweke sagama Yesu. Amani go banyanzugwa tigaturoleho mwibali ya Yesu mukama bakama iyo webitara byomuro kirokiati tuhembe urukomera rwawo mwibali ya Yesu, twetoroze urukomera rwawo muro mwibali ya Yesu. Nturangira ngutuli basinguzo mwibali ya Yesu ebyo msibe ebyo mnyanzugwa byone yari asibire muri ahurori kirokiati mukama nibisumururu kirokiati kandi ntubitugarukera sente zeito zeibirwe nzitugarukera mwibali ya Yesu. Amakagaito agaibirwe ngatugarukera mwibali ya Yesu. Abana baitu abaibirwe kirokiati obomezi warhanga nubwijombo mezi bwabo mwibali ya Yesu. Mukama ntukusima, mukama ntukuramya, mukama ntukugeza habo kuboli wa amani oli wembabazi oli wokuganyira kwingi nyumezi uyanya kule iguru muno. Ntulirwa isagama ya Yesu, tuli basingo zabwe isagama ya Yesu byone byetu bitugarukire kirokiati omwibali ya Yesu Kristo mukama wetu sabire. Amina.